lijepi kadar iz zraka, da dobijemo fini pravi pogled na ovaj stadion koji ima kapacitet 45.000. Svi su mi dragi, ne mogu nazvati, ne mogu reći koji je, daju srce na tom terenu, trče, jure, zbilja su dobri dečki, svaka im čast. Ali imali smo golmana Kelovu i onda sam ja zaljubila se u to i volim gledat, evo. Pa sve gledam, sve inače gledam utakmice, sve. I volim gledat. Nogometaš hrvatski u reprezentaciji. Svi su mi dragi, sve volim. Samo nek dobro igraju. Ja vjerujem u naše. Zbilja igraju kompaktno, vraćaju najbitnije što se vraćaju. Treba samo trčati. U nogometu treba trčati i pratiti igru. I oni to rade. Još brže. I ovaj napad naših Juranović, prema Kranoviću, da se sve komire njega, da reću sredinu. Sosa, Vicele promašao, pa onda Juranović. Naši su igraju sa srcem, to je najbitnije, voliti svoju zemlju.